Akari barabatumwera barabara ya mujo wita mitungo ne bachumiretie kutheta bakibwithiria barabara ubongo na rabameneretie atongeria bo bunene nabo akari banture ya mukeki kenjo ne bakutheta kumenera wa system ntereu na rabakuromba kuwa transformer na atongeria bo kenda bo makeundune mutugikare aina ripotie ni akariba mukeki kuma kenjo wandi ni abodhugusi westi bagishumire na mateta bakamatite mathigi bakiorotithire kiara mubunge oko kirima ngushini ni untu bwagu bwa stima nture neao bakiuga bairigiri ni matura jari na stima bobatigwa mundune na ko kinya biashara chirithagwa kumana na stima nture ne chao chitonekana na kinya kwithira bekurukira gitaga komo kirinja ciao na kinyana bao kwithira bakithoma ipraspa to kwenda na ikireba to gweta eja goto thithe na thai tore mwendaja natiga gotu isitha neze bationa beto baguta bakigujaga basukuru no nto itato gwatagia tungwatira na tugacoka tukagura totonge twa ciringi nya no toto ni tiri tokando totore tugatutethia te mwanka na arua erema ka otwe twaere mborerio ntoto tiomba kurikanwa ka tuthithitie atia no ntoto ciregi stima ruongorore stima ruongoronge stima ndeboro motho stima borogoro stima batwe turi onwa jeka tukuma nthurira tugukwira mwecimu anjo twikire stima kurukia kariba bariuga nontu ni baringire mubunge uju kura cietu iciambirie kwaria ciiki mbaroti box iciambirie kwariria ici kwagithie thiri iciagithie nje yaku thiri jora nje cietu ikwaga thiri iciagithie ana baku thiri o ta uria batwe ana beto bakwaga thiri kwaga stima batwe kinya kura cietu igwokuga tutakuringire ikurere kwe ande kimokeki ikurere kwe ande kikiani kiraza kurere ande kikevigasho rekirema nereko kenda uga tutakuringire kura mudiene bariromba mubunge kirema kujure wira ne bura bekira bakubekira stima mwanka muthiru kirima tuthikire ujuriri oro twirire uturetere mwanki bwejire arukire bwena muthuri buratwira mwankire babwe bugarete kungina kwa kariba getia wandini yake agone bashumirite kwithondekera njira ya kuma mujo gwita mitungu bali bobongo bakiuga bachangite mbecha bagura rori 25 cha maiga iria bakuga ne barekite wikira rori 10 nejere kiruraja ba kilomita 1.5 bakiuga gitumikya kwithira bakijokia tagaria riri ni kwithira ni batejanirwo ni atongeria bao baada bakuga no kabagira na iranjira eje gatigate ka thirikari ya kaunti ya Meru na thirikari nene njirerete onete mukumithithia monkira na arua ito changite mbecha cia rori 25 ciandiko na narua tukumba kwethirwa tugekira rori 12 ciandiko ke distance ya kilomita 1.5 na tukenderea gwikira andiko mwanka tukinye mukune distance ya kilomita 5 kintu kira kiturigaritie meri iri aja turakutwika materi aria tugaikia mwanka muja na ramiri na gituro thaici iri aria arimire aritikite ikiro 500 ni ndera gwikarani na itu chana tuthie tukaga tutinya ri mbakari watia no nturia iritikite riringi tuitango gerojo twatigira andiko ikuthira tukenderea guchanga mbecha kaire tutigire kilomita 5 tuguchiekira andiko nikenda barabara yetu nikomba kwithirwa egitika na ndini akari baraba cietitie na bobo ugabatetekeire njira ejiromba kura kaire bukare na ubure buru batwe twithithire njira cietu norokeja kurunga manaja eje aije na ireterami na mudiene akariba bagitegere MC wao kiambingaroni bakiuga ari kuthurwa na ndina tigirite kiagonike okene rukuru na bogaiti Mheshimiwa Kiambi nuraririe mantu ja tebui na no gwankia mwanki jo tebui ndene kiago nurathuranire kiago na waringa thimu na wauga ndene kiago kia barogoro kija location gute gintu giaku kiri no te twitira ngugi no gatigira kiago gikurira kioro ndendo kwirigwa karira kioro no 2027 kinyoke ja wakio ke moromo gute go gatwira to convince magicigo mbunge kia Central Imenti report rantito shewero rea kwa rietwa ni mutugi kare.